Aslıbek Şerifovich, hurmatly Onatcan Sagınbayevich, hurmatly Ali Ayıp, hurmatly Çalmalı agayın tuğandar. Buna birinci jolu 2019 yılın esevinin birinci jolu seminar ötközüp atabız. Emin üçün Çalmaylı hökümetinden baştaldı degen suratular. Buna 27 fevral günü bizim ülkemizin Borborunda, Bişkek şehrinde aymaktarda önüktürü boyunca ulutluk diyalog degen konferensiya öttü. Oşo konferensiyada prezidentimiz hurmatly Sooronbay Şeripovich çıkıp söylep, buna bardyk ayыл hökümetler barıp kaçkansınlar. Oşonda ne degen tapşırma koygan? Aymaktarda önüktürü жылын быйыл da ulantabız. Bul işti ulantuuda bardyk iri işker meçsanattardı özünün kiçi mekeninde, tuğulgan yerinde salım koşu boyunca alardın başın biriktirip asosiyatsiyalar tüzgüledi. Taşımıyor. Ekinciden ayıl cergesindeki cerlilikli meselelerde çeşi boyunca oşo cerge fondlar uyuşturup oşonun natijasında cerlilikli manidagi meselelerde çeşi boyunca tapşırmalar verilgen boyunca. Buna oşol bu cergen için birinci şunu girizdik. Sebebi bu cerde iki cemaat Lokoy Yeşulu degen cemaat 1.550.000 so'm top 1.500.000. Aga 200.000 so'mdu ayıl hökümet koşup 1.750.000 so'mga uşul futbolduk mini futbol ayançası. Anın ortasına voleybol plaşatkasını ornatıp buna jaydın tolup turgan mezgilinde bir jügülü maşinasını koyup sportsmenler çakırıp uşul sportluk ayançanın açılışını jasaştı. Oşon için açılış jasap bu jör işke berildi aslında. Oşon için buna bu birinci programaga kirgizgenimiz oşon buna prezidentimiz koygan cemaattardı eldik salımdardı fondlardı uyuşturup boyunca jakşı işti başlaganlık için buna uşul birinci obyektini көрсөтүп oturabız. Anan buna mınday tartipte bugün seminer uzulanat, kolunuzlarga programmalar verildi mi? Programmalar var dedim, verdik programmalarda. Oşon için buna bardığınızlarda uşul bizdin prezidentimiz koygan buna jarlığına layık aymaktarda önüktürü boyunca 2019 yılı birinci seminarımızdı başta oturabız. Oşon için seminardın başlaşı bilen bardığınızlarda kutuktayız. Bizim seminarımızga buna hurmatly bizim Kırgız Respublikasının Jogorku Kengesinin deputatı Aslıbek Şeripovich bizim buna Human Appeal International degen Kuveyt mamleketinin, Arap mamleketinin fondunun atkarucu direktörü Ali Ayıp Mırza kaçıp oturat. Oşonda ne bizim koğunduk memleketi işmeriyoruz Onatcan Sagınbayevich kaçıp oturat. Oşon için buna hurmatly bizim konuklar şu biz seminarımızı başlayıversek. Çıgan jigitler çıksın, şurada kurup bergen bizdin işlerimiz, demircimiz, Yusuf'tan, bana çakat bilen, ököderi bilen, ömürler uzunmasın, jalpı tınç bolalım. Ekinci, hurmatly mına seminardın katışucuları, mına ekinci obyektinde turabız. Janagı iştin ekinci nemesini aytayım. Mına prezident jeke işker meçsanattardı özünü kiçi atamekenine var, salım koşsun degen tapşırma boyunca Çalmada ikinci obyektini buna işker ağabeyimiz Atambayev Yusuf Aksakal 12 milyon so'mga sport zal salıp berdi. Buna
Mına былтыр biz жиынтық çıkarganda, jeke işkerlerden, demircilerden salımın özünçe çıkargamız bir tablitsanı. Mına bıyılkı жылы Çalma il hökümeti 33 milyon menen hazırınca. 33 milyon menen jeke işkerlerden salımı, demircilerin salımı degen aymaktar dönüktürü жылına koşkan salımı boyunca 33 milyon son menen birinci orunda getip otat hazırınca. Ha cemaatlardan Eldin salımı boyunca ikinci orunga düşüyordu. Oşon üçün mına жерге biz birinci жолу emne üçün senlerde çalmadan başladık degen sebebi uşudu. Şurada aябай çoğ iş bolgonduğuna байланыштуу. Demircilerden eserinden 33 milyon salım koşulup, buna 19. yılı şu 9 ayının jıyıntыгы менен birinci orunga çıkan üçün şunu başta oturarız. Şu Yusuf Kayır kalı aytıp koyalım. Mına Yusuf Ukam, mesela şuntip, mına şu balдар kışındası aябай sport salı çok jaman nimet etdi. Mına uşu bala, uşuntip tuğandары менен özünün demoçusunu kança жерге demoçuluk kılıp, mına şu kişi şunça sport saldı kurup, mınanda kılıp berdi. Hem bundan keyin tuğan uruğun menen, bala çakan menen, ömürün uzun bolsun, sağ salamatla jür. Ne tilesen, tileğin daima da orun bolsun, ha Ukam? Aman esen bolsun. Bunday жұмыстардан көп. Mamleketimizde tinçlik bolsun. Şunda koşacağız. Mamleketimizde tinçlik жақсылық bolsun. Hürmetli seminerdin katılışçıları, buna 3. Çalma il hökümetindeki seminerdin 3. adetini götürüyoruz. Bu yerde aslında iki nersege köngül buraldı dep atabыз. Janagı 33 milyon so'mning içinde kursdan bitirgen, mına göçe menen, jana narkı göçeni gördünüz, Aba Kirip mektebining aslında ötken göçeni gördünüz, bu toluğu menen bitkerildi. Al erten anın ayağını çıgaram dep atat. Narka çoğun glani asfalt koşumda da. Uşul işlerge mına kurstan özümüz bilesiz былтыр iş жасагандыгын, mına былтыр köprünü bitirip işke bergen. Ana mına akırkı 5 yılda işlerin jıyıntыгын çıgarıp çoğun jıyında biz aytkanбыз. Oşon üçün jana 33 milyon so'mның içinde Çalma il hökümetinde demircilerin esebinен aymaktарды өнүктүрүүгө koşkan salımı boyunca birinci orunga çıkıp atkан sebebi şu kurstanga okşogon, Yusuf Akaga okşogon, jana Rayımkulga okşogondордун esebinен şu jana birinci orunga çıkıp atat. Anan dagı bir nerse. Mına mektepterde dagı jön turup kalbastan uşul mektep işlep ketken Karmışakov Bakas деген agayдын baldары gelip elektrondu kitapkananı 470 ming so'mga jasap berip koyup, onu açıp koyup ketişti. Oşon üçün biz programmaga kirgizgenimiz şu demircilerge, imende şu Çalma il hökümetinin demircilerinin aymaktarda önüktürü koşkan salımın neticesinde жақсы natija bergendigi üçün birinci жолу seminardı şu yerden başta otururuz. Ana sabır degen, buna sizge aytıp geldim. Bundan arka Borbordu köçedagi büt şu jarıktandırууну toluğu menen koyup berdi. Bu 3,5 milyon so'mdu tegerегенде bütünley şu Tokbaytala ayılın jarıktandırууsun çeçip berdi. Oşon üçün al programmaga içinde har biringizlerдің kolunuzlarda programmada жазылып турат. Şu köçedagi jarıktandırууга oşo sabır degen uşul Tokbaytalalık bizim işker jigittin salımın eski alsanızlar, uğup koysanızlar onu bardık ayıl hökümetler programmalarda жазылып турат. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Allah subhanahu ve teala mına uşul kılınıp atkan işlerimizni Kuday Taalam özü kabul kılsın. Her biri Allah'ın razılığı üçün bolup, uşu elimizdin, yurtumuzdun razılığı üçün bolup, Allah Taalam özlergayında kabul kılıp, mına uşul biz ata ötken uşu el uğuldarına, mına uşu elimizge, yurtumuzga hizmet kılıp atkan uğul kızlarımızga, mınanday gelip bergen konok Ali Ayıp şu okşagan jigitlerimizge Kuday Taalam berekesini arttırsın. Ehsan çaçıp tüköt albagan baylıkların bersin Kuday Taalam. Şüntüp elge, yurtka hizmetin kılıp, dinimizin hizmetin kılıp, bu dünyada da, ahirette de baktılıların katarında olsun Kuday Taalam nasip kılsın. Cana şundan soğuk payda olup, ata babalarımızın ruhları suyunuştu Kuday Taalam nasip kılsın. Elimizge, yurtumuzga uşul buyurup nasip kılsın. Allah Taalam bardığın ardın tileğinlerdi verip, elimizde, yurtumuzda, mamleketimizde tınçtık, ıntımak,
bereke, öngön öskön, güldögön Kırgızstan boluştu Kuday Taalam nasip kılıp, şu koştogon, koldogon, eldin uğulдар, baldarыбыздын bardık tilegin niyetin bersin. Jana uşul işti uyuşturup atkan, başыбызda turgan prezidentimiz Sooronbay Шариповичке Kuday Taalam uzun ömür versin. Berekeli rızkılardı versin. Uşunday akıl esterdi, desterdi versin Allah Taalam. Uşinti bizdin Kırgızstanımızdı dünyanın en aldınkı mamleketlerine teňep şunday eldin jurttun baktısına oňalışdy Kuday Taalam şu kişiге nasip kılgan eken. Kuday Taalam ata kılgan bolsun. Eki milyon 850 ming so'mga mescitga qo'shimcha qurilish. Shu yerga baldarda har qanday ish-charalarda, diniy ish-charalarda 20 yillik bilan alishib bo'ladi deganning qarjilasi bilan, demirchiligi bilan shu bitib o'tadi, yaqinda bitadi deb turishadi. Dag'i oz qoldi, shuni programmaga kirgizib ko'rsatib qo'yildi. Bu yıl kulüpler mançası gösterdi. 3 kulüp. Rayon mançası. 6 proyekt 3 kulüpler de aldı. Şu an siyetlerin alaytıda da görüyorsunuz. Azı Kudağa şükür, burada kulüpler aksa verilmedi de. Azı kulüplerin remontuna. Bizde de 3 kulüpte verildi. 3 kulüp. Alaytıda da bir kulüp remont oldu. Azı Karakoçkor'da Çoğun 21 milyon so'mga Amerika'da ko'rsatdi. Beş tonnalık neme oldu? 5 litrlik yani yarısı dolu kadar da 10%. Bunun yerge tökebe çakanak ol kaldı bir 30 koydan kamak durup yerge böyle. 60 koydan bir yakta oldu. Buruşmayın böyle tüyet da bu yakta sulat. Kamera çıkar. Kameradan çıkar. Asıl yapalım. Hastane aynı yere atay vuruldu betonla yıkıldı. Bu eskiden ordunda yok. Eskiden gölök girdi. Gölök değiştirildi. Eski ormana acildi. Eskiden. Bot bilen. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya yelge hizmet kılan Akçok'tay ve Pıra'dan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakma sen. Bak. Bak ortadan geçsiniz. Dur ben. Sakat. Deputatların ağzı versin. Ağzı uzak olsun. Hiç kez tutsun nasip kılsın. Kuday Taalam olsun. Akuyun nasip kılsın. Girgeliğin nasip kılsın. Akıcol toy olsun. Mahalle süslü olsun. Akar kovarı böyle olsun. Baldarsın yüzünü gör. Kızlardı kızmatını gör. Uşalardın çayını içip
bala çakası menen, gelge mimandarı menen, arka jağı mali sütlü olsun. Oturgan ağıyı nasip kılıp, kolundan ağır üstüne düşmesin. Hurmatlı Beskemberlik ağayın tuğandar, hurmatlı bugünkü rayonduk seminardın katışuçuları. Hurmatlı ağayın tuğandar, uşunday el aralık donorlar uyumunun esebinen bütkörülgen obyektlerden biri olup nomer 11. Buyga üy bölülük dargiller tuğuna karaştı Beskemper uçaskasındağı faktın canı imaratın açı için biz sizlerle çoğulu oturağız. Beskemper uçaskasındağı FAP, Arap memleketinin Human Appeal International uyumu tarafından 3.650.000 somga kurulup, 350.000 somga ginekologiyalı kres ulacına gerekli katı emereklerinin kamsız boldu. Karagülca rayonduk üy bölülük medisina borgoru tarafından 376.000 somga alın aylanası tosulup aldı sementlerdi. Alemi Ceke İşker, Matsakı verkindin dem ölçülüğümenin 80.000 somga FAP'ın cılıtı sisteması işe verildi. Calpı sunması oşantır. 4.256.000 sonlu işler atkarılıp bugün bu FAP'ın açılı azeminde biz sizlerle yolu oturağız. Anda hazırkı şu sözdü, şu FAP'ı kurulan bizim dem ölçüyüz. Human Appeal International Fondu'nun atkarışı direktörü hurmatlı Ayıp Ali Mırzağa verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. وجاي من جيت لكاراكولجا и село именно Буйга. Мы очень рады, что сегодня с вами такое событие, чтобы открыть ФАП. И постоянно говорю, когда открытие ФАП, не дай Аллах, что-то кто-то болеет, просто для профилактики, чтобы это было, иншаллах, и для прививки и так далее. И хотел здесь большую благодарность депутату Джигарканеша Асылбек Шариевичу, который пригласил меня сюда, такое место, которое далекое, дорога такая вообще очень трудная, чтобы строить ФАП здесь. И действительно это очень нужно оказаться здесь, потому что когда беременная женщина или маленький ребенок или старик, трудно, чтобы ехать по такие дороги, именно зимой. Поэтому большое благодарность депутату Джигарканеша Асылбеку Шариевичу за этот совет, который дали мне, что строить здесь этот ФАП. Еще у нас такая тоже поддержка, мы поддерживаем политика президента Кыргызской республики, чтобы развитие регионов. И это вклад тоже для развития регионов, которые именно далекие и нуждаются. Спасибо тоже строителям, спасибо Айлукмет, Акимат, которые помогли, чтобы строить, существует этот ФАП. Ali Ayıp Mırzağa çok rahmet aytadı. Dargır koşumça malumat. Akıllı 4 yıl içinde usul fond tarafından Karagülca rayonumuzda 14 milyon so'mduk жұмыстар атқарылғандығын сіздерге айтып, дағы şu Ayıp Mırzağa çok рахмет айтып, рахмет айтып рұқсат етіңіздер. Сондықтан мына бүгін bir yerде açып атабыз, ертеңгі күні Ойтал айыл өкіметіндегі Кудушундай фактың açısına барады. Әлі Ayıp Mırza, сондықтан біз райондық мемлекеттік администрациясының атынан әлі Ayıp Mırzaға растчылық қатуымыз бар еле, шуны тапсырып қоюға рұқсат етіңіздер.
emeğine aylanayın. Uşul sporsalдын ömrü uzun bolsun. Uşul sporsaldan elge hizmet kılgan, jurtga hizmet kılgan Akjoltoy imarattan bolsun. Yaşlarımız tanınıp dünyaya şu memleketke tanıngan yaşlardan bolmuş sportsmenlerimiz güveye vergen bolsun. Allah. Аймақтарды өнүктүрүү боюнча райондук семинардын катышуучулары президентибиз Сооронбай Шарипович айткандай, кыргыз көчү жолун улап, аймактарды өнүктүрүү боюнча президенттин жарлыгына ылайык районубузда бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жаткан мезгилде биз сиздер менен жолугуп отурабыз. Башкача айтканда, үстүбүздөгү 2019 жылы 9 айдын жыйынтыгы боюнча район боюнча 436 миллион сомдук иштер аткарылды. Анын ичинен республикалык бюджеттен 175 миллион, эл аралык донорлук уюмдардан 66,7 миллион сом, демөөрчүлөрдөн 151 миллион сомдук, айыл өкмөттөрдүн эсебинен 27,5 миллион сомдук, элдин жамааттардын салымынан 16,5 миллион сомдук иштер аткарылып, пландалган иштердин 60%-ын түздү. Анализ көрсөткөндөй, район боюнча элдин жамааттардын салымы өткөн жылга салыштырганда азырынча 60%-ке көптүк кылат. Демек кыргыздарда айтылып жүрчү, элди башкарган бирөө, эл ага түрөө деген сөздүн иш жүзүндө президентибиздин жүргүзүп жаткан саясатын эл тарабынан колдоого алып жаткандыгынын белгиси десек туура болот. Эми биз биринчи жолу аймактарды өнүктүрүү боюнча райондук семинарды Чалма айыл өкмөтүнөн өткөрүп жатканыбыздын себеби эмнеде? Анткени Чалма айыл өкмөтү боюнча 2019 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча 69 миллион 700 миң сомдук иштер аткарылды. Башкача айтканда, республикалык бюджеттен 24,6 миллион сом, эл аралык долбоорлордон 5,9 миллион сом, демөөрчүлөрдөн дээрлик 33,3 миллион сом, айыл өкмөттөн 2,7 миллион сом, ал эми элдик жамааттардын эсебинен 3,2 миллион сом жумшалып, пландалган иштер 80%га аткарылды. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, буйгалык туугандар, окуучулар, эжекелер, мугалимдер. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Чалма айыл өкмөтүндө бүгүн эле 11 объектти кыдырдык. Чалма айыл өкмөтү бүгүн алдыда кетип атат. Биз айтып аткандай мамлекет жумушун кылып атат. Мына жерде мына алайып отурат, донорлор келип фап салып берип атат дегенде башка жумушту кылып атат. Анан элет жери ар бир айылда коомчулук өзү дагы уктуңуздар. Анан элеттен чыккан чыган, колунан келе турган бар жигиттер дагы инсандар кылган жумушу менен мына кыйла алдыга 2 жыл эле жылып атабыз. Байкап атасыңар өзүңөр деле. Мына сиздердин эле айылыңыздарга келсек буйгага бүгүн мына сүйүнүчтүү мындай шарттар менен тосуп атабыз. Şu башка айыл өкмөттөрдүн жетекчилерин. 12 айыл өкмөтү жетекчи отурат ушул жерде. Сиздерден мисал кылып, ушу айыл өкмөттөн кандай жумуш кылыш керекти үйрөнүп кеткиле деп аким бизди чогултуп атат. Мени баш кылып, асыкалдарды баш кылып. Мына бүгүн көрүп атат айрымдары. Айрымдардын айта турган сөздөр бар, ачык айтыш керек айыл өкмөттөр.
айыл өкмөттөрдө жумуш чалалыраак кетип атат. Ал жерде чыган балдар бар, донорлор бар. Бирок мен ойлойм, урматтуу Пирим агай, şu айыл өкмөттөр бүгүн ушул жерден жыйынтык чыгарат. Эмне кылдым мен? Жөн эле 1 жыл 2 жыл жүрдүмбү же бир пайдалуу аймактарды өнүктүрүүгө салым коштумбу деп. Өзү эле эмес, жамаат менен чогуу дегендей. Анан жылда биз жыйынтык чыгарып атабыз. Былтыр да жакшы жыйынтык чыккан. Быйыл былтырга караганда анан санындагы сонун жыйынтык чыгып атат. Кудай буйрса. Биз ойго талдык да негизи. Баягы мурда колунда барлар, жосом жамаат өзү менен өзү болсо, жамааттарды бириктирип дегендей. Айылга, туугандарга бир нерсе кылып берейин деген şu максатка, багытка, жолго кое алдык. Мына биздин айылда 200 орундук бир ишкерибиз жаш бала. Бир ишкерибиз 200 орундук тигүүчү цех куруп атат. Мына быйыл тапшырат. Эми 200 аялдарга жумуш болуп калса айылда кандай дейсиңер? Сонунбу? Мына бул президенттин багытындагы программа боюнча мына 2 жылдан бери биз ушу ойго талган жумуштар жүрүп атат да. Сиздер менен чогуу. Мына спортзалды, анан ашкананы билесиздер. Мына Курстан инибиз курду, анан Жусуп агайыбыз курду. Жусуп ака. Жусуп ака. Таанышсыздар баазыңар. Туурабы? Булар мына келип айтты. Наркайылда да спортзал урушубуз керек эле, бул жерде дагы. Мына президент программасы кабыл алгандан кийин президентти колдоо дегендей, анан кийин элибизге дагы биз бирдеке кылайлык деп, уруксат берсеңиздер биз курайлык деди. Бүгүн бизге буюк айылына аябагандай кубанычтуу күн. Ошо биздин кубанычыбызды майрам десек да болот. Бардык жак ушу Каракулжанын жергесинен келип, башка жактан келип, кубанычыбызды бөлүп отурган биздин туугандарга чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Урматтуу туугандар, мына жерде отурат аксакалдар. Советтер Союз убагында дагы мындай курулуш болгон жок. Мындай болгон жок. Бир эмес, 2 көпүрө курулду. Бардык строительный нормасы менен, технологиясы менен жакшынакай мектеп курулду. Жакшынакай спортзал курулду. Жакшынакай ашкана курулду. ФАП курулуп атат. Азыр эми мына туугандар бүгүн спортзалдын ачылышы менен ошо Кыяз аканын балдары чоң спорттук мелдеш өткөзүп атыптыр. Мына район боюнча волейбол боюнча күчтүү командалар чыгарып, мына азыр урматтуу биздин меймандар спортзалда ачып бергенден кийин бу жерде спорттук мелдеш болот. Азыр эми мына жерде 3 чоң объект ачылды. Ошолорго салым коскондорго сыйлыктарды, ыраазычылыктарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биринчи биз жолдон баштасак, көпүрөнөн баштасак, урматтуу мына бул көпүрөнү көрдүңүздөр, 21 миллион сомдук көпүрө. Ал 12 метр көпүрө бүттү. Азыр 120 метр дамба ошол дарыянын суунун эки жагына курулуп аягына чыгат. Ушундай чоң ишти аткарган, мамлекеттик бюджеттен аткарылып, ошону бүтүргөн ОСО Элит аймак курулуш компаниясынын башкы директору Абдулажанов Алмаз Вадилаевич, келиңиз. Элит курулуштун жалпы жамаатына, ошондой эле прорабына кошо бул жерде грамоталарды бар тапшырып коерсиң мына. Прорабка дагы жалпы жамаатка. Ошондой эле ыраазычылык баракчаны ал жерде да бердик. Бул жерде дагы урматтуу Али Айып мырзага, биздин ушул аткаруучу директор. Ошондой эле сыйлык азыркы эле сүйлөп түшкөн Төрөкулов Нурбек Эргешбаевичке. Жусуп ака барбы, Жусуп ака? Али Айыпка азыр ол жерде дагы
ыраазычылыгыбыз биргизип, райондук администрациянын ыраазычылык катын чепкен калпактарын кийгиздик, эртең дагы кийгизебиз. Ойталда дагы болот ушундай. Ушундай эле ыраазычылык баракчасы сыйлыктар менен Кыргызстан Гамбаралиевичке. Ушундайларда грамота менен Исаев Моңолбай Абдикеримович. Бактияр, барбы Бактияр? Урматтуу туугандар, мына бул жерде өтө биздин Каракулжанын бардык жакшылыктарына келип жүргөн мусулмандардын Ош облусундагы Касыр Самидин кары катышып отурат. Ошондой эле Кыргызстандын жалпы мусулмандарына белгилүү аалым биздин Абдурахман Кары акабыз турат. Ошон үчүн азыр мына Кыязаканын жаркын элесин арнап жана башкаларга арнап Куран окуу үчүн ушул казыбызга сөз беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах таалама чексиз мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам дуаларыбыз болсун. Андан кийин урматтуу аталар, урматтуу энелер, урматтуу ушу Бойга айылынын тургундары, Чалма айыл өкмөтүнүн тургундары, сиздер мына биз эртеден бери көрүп келаткан көптөгөн бир ачылыштарга күбө болуп атабыз. Ушундай ачылышыңыздар кут болсун. Айрыкча мына бүгүн ашканаңыздар, спорт залыңыздар куттуу болсун. Спортсмендер чыксын, ушул жерден ийгиликтер жарала берсин. Keremet doğulu cerimiz, kemenger narktu elimiz, kucak dolu suyurmat, asmandan kenen peylimiz. Karagulcam asıl cerim turağım, ala dodoy ulu senin uranın, cürt başsın tarbiyala böstürgün, men özünü başım yiyip turağımın. Kılgan işler közgödana görünüp, kayratman el mаңдай tere tögülüp, Prezident baştagan Akjol menen өлкөм барат күндөн күнгө өнүгүп. Жолубуз айкын башкарган, алдыга кадам таштаган, келечек кенен жапжарык, кемеңгер адам баштаган. Алтындан жазып тарых беттерине, кадамдап бийиктиктин чектерине, өнүгүп өлкөм өсүп баратканда, кут кирди айылыма, мектебиме,
Bugünkü uluu күндү эстеликке батыр айтып жазып койдум дептериме. Murdağı el başkargan başçılardan köpeler nerselerdi surançıbız. Aşkana sportsal yok mektebimde. Tom sorup abdan caman uyalçıbız. Buna emi büt imarat sandıragan. Suhtanıp körbanı her bir adam. Mektebim batıp durat kovanıçka. Bakıttın şağı olup şıngıragan. Urmattуу бүгүnkү салтанаттын катышуучулары, ардактуу меймандар, сиздерди Абдыраман Акматов атындагы орто мектебинин спорт залы жана ашканасынын ачылыш аземи менен куттуктайбыз. Жаңы бүткөн спорт зал жарыгы көздү уялтат, жаш эткинчек биздерди жаркыратып кубантат. Ашканабыз балдарга ак кызмат өтөп күч берсин. Талыкпай билим алышып, кызматын кылып элине тезирээк ошол күн келсин. Спортзал бизге күч болсун, ашкана бизге кут болсун. Өнүгүп өсүп мектебим, ийгилик бизде көп болсун. Өкмөт көөнү бурулду, тосмолу көпүрөөк курулду. Кам көрүп элибизге камылга, тап болду бизге табылга. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Айгөл ата акылман эне өстүргөн, элге көйдөп, эрезеге жеткириген, маңдай жаркып, баарыбызды кубантып, бизге күйгөн Адила жоо болдуңуз. Оңдолгон жол, саңгыраган мектептер, оорукана, көпүрөлөр, интернет, ишиңиздин жыйынтыгы билинип, Sizge jana, siz başkargan өлкөгө келип турсун, көндө жаңы ийгилик. Кыргыз эли кылымдарды карыткан, сиздей уулду дайым күтүп сарыккан, калыстыкты, адалдыкты туу кылып, сиздей уулду сыймык менен бабестеп, оору мерет алтын тамга тарыхтан. Өлкөбүздүн алдыңкы меценаттарынын бири чыгаан ишкер, демөөрчү Атамбаев Жусуп Акмат агабызга. Жусуп агабыздын алтын колунан минтип жаркыраган ак сарай бүттү. Бул курулуш бүткөнчө ажакебиз нечендеген кыйынчылыкка түттү. Жайкап таптын ысыктары, буйганын күтүлбөгөн жаандары сынады чындыгында куруучуну, бирок жумуш эч бир токтоп калбады. Сооп издеп, спорт залды салдыңыз, рахмат сизге, эл батасын алдыңыз. Айыл элинин муктаждыктарын чечип, эбегейсиз чоң соопко сиз калдыңыз. Өлкөбүздүн чыгаан уулдарынын бири, Отор көп тармактуу ишканасынын башчысы, демөөрчү Сатыбалдыев Курстанбек агабызга. Сатыбалдыев Курстан агабыз чынында эр жүрөк жигит экен, заңгыраган спорт залды бүтүрүп, эл алкышын алды нечен, сиз курган ак сарай, кызмат кылсын элибизге. Көк таш таланы ээлеп алдыңыз, эми сиз буйгалык болуп калдыңыз. Куш келдиңиз биздин элибизге. Алыкпай кызмат кылдыңыз, эңгейиңиз сиңип элге, сиздей азамат уулдарды эл үчүн көрөгөн кыргыз эне. Чалма айыл өкмөтүнүн башчысы Алишов Чолпонкул агабызга. Айыл жүгүн мойнуна алып көтөрүш, эр жигитке оңой эмес абалдан, көйгөйлөрдү улам чечип жаңысын, айылыбызды алга сүрөп бараткан. Айыл өкмөт башчысы азамат экен, ашкана үчүн акча бөлдү, себеби буйгага тез каттап, алыстан келген баланын курсагын тез ачарын көрдү. Биз балас жашары уюмунун мүчөлөрү улуулардын жолун жолдоп, талыкпай билим алып, мекенибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн өз салымыбызды кошууга кубанабыз. Адил жана